أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Ngicela Allah umdali wethu sonke, umdala weyinsuku, angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Ngakho ke makaphakanyiswe uAllah inkosi yeqiniso. Ngakho ke makaphakanyiswe uAllah inkosi yangempela, inkosi yeqiniso. Wonke la amanye amakhosi ama-Fong Kong Kings. Angiphindele. Wonke la amanye amakhosi ama-Fong Kong Kings, amakhosi we-fake. Only Allah subhanahu wa ta'ala uyena inkosi yangempela, uyena inkosi yeqiniso, uyena inkosi yamakhosi. Uyena inkosi yeqiniso, uyena inkosi yamakhosi. La ilaha illahu. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Huwa Rabbul Arshil Karim. Allahu Akbar. uAllah akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Ungamxubi nezidalwa zakhe, ungamenzeli ifaniso, ungamenzeli abalingani, ungamenzeli abancedisi. Akazali, akazalwanga, munye uzimele endalweni yakhe, ayikho into efana naye. Allahu Akbar. Huwa Rabbul Arshil Karim. Uyena, Allahu Akbar, inkosi yesihlalo sobukhosi esihloniphekile. Uyena inkosi yesihlalo sobukhosi esiphakeme, esihloniphekile. Ngithanda ke ukuthi njengoba ngikhotha le verse leli, ke ngihlale kakhulu ke manje kulabo abakhonza amadlozi. Wena okhonza idlozi, wena okhonza ithongo, listen and listen good. Lalela ulalelisise. Uma ngabe ngempela unalo iqiniso lokuthi idlozi likwenzelani, ngicela ukuthi wenze ivideo ufane nami, wenze ivideo ungithale nje bume, bese uzongitshela ukuthi wena idlozi yini enhle yalikwenzela yona. Ngoba mina ngizokukhiphela ingonyuluka ngobusathane bedlozi, ngezenzo zobumnyama, zobuthakathi, zobudlova, zobusathane ezenziwa yilezi dalwa zika Allah, nina enizibiza ngamadlozi, okungezona abantu bakithi abangasekho. Ningizwe kahle, angishongo ukuthi mina abantu bakithi abangasekho bayamadimoni. Ningizwe kahle, ningilalelisise. Ngithe lezi dalwa lezi enizibiza ngamadlozi eziza kini ngezimo zabantu abangasekho, zinikhohlise zithi zona zingabantu abangasekho. Lezo zidalwa lezo yizona amadimoni, hayi abantu bakithi nabakini abangasekho. Wena ke othi wena idlozi liyakusebenzela, ngicela wenze ivideo ungitshele wena izinto ozenzelwe idlozi, ngoba manje mina ngizokukhiphela ingonyuluka ngobusathane, nobudlobongela, nobunja, nobuthakathi, nobuhedeni balezenzo ezenziwa yilezi zinto lezi, indalo ka-Allah engamadimoni, le nina esenayibiza ngamadlozi, imimoya emibi, imimoya yekhova, imimoya kasathane, imimoya yamadimoni. Le othi mawukhuluma lapha emsamo wena, uthi mawuzikhohlisa, uthi ukhuluma nabantu bakini abangasekho.
othi mawukhuluma lapha emgedeni wena ozibiza ngenyanga uthi wena ulaphela emgedeni uthi ukhuluma nabantu bakini abangasekho engekho neyedwa umuntu wakini owangcwatshwa lapha emgedeni. Mawuzikhohlisa wena uthi ukhuluma nabantu abangini abangasekho, uthi ukhuluma nendlondlo ezinkulu, indlondlo inyoka mangaba wazi. Usukuzikhohlisa lezo zinto lezo osukukhuluma nazo lapha emgedeni, lezo zinto lezo osukukhuluma nazo lapha emanzini, lezo zinto lezo osukukhuluma nazo ezizokhuluma nawe ezikuthatha zikulahlela emzini womuntu ukuthi wena uyohlukumezeka. Abantwana bakulelo khaya abasaklini, abasashanyela ibala, abasaya esitoro, abasawashi, abasapheki, abasa-ayini, ayisekho into abayenzayo, yenziwa ile thwasa leli. Uthi mawuthi yabuza bathi sihlukumeza idlozi, idlozi liyahlukumezeka. Idlozi kumele ulihlukumeze ukuthi libe strong. Umbuzo uthi lelo dlozi lakho maselihambile ubani osala nenyawo ezidumbile? Uma ngabe ushaywa, umuntu ade shaywa mangabe lelo dlozi lakho selihambile, ubani osala nemvimbe emzimbeni? Uma ngabe lelo dlozi lelo bangabe begidisa phandle kubanda, begidisa ubusuku bonke, ubani osala nenyawo ezidumbile mangabe seliphumile? Lelo dlozi lakho lelo ubani? Ubani ongenwa amakhaza abanjwa abo arthritis nabo rheumatism? Lelo dlozi lakho mangabe selihambile. Vuka mntu omnyama, vuka daki kudlaliwe ngawe. Ayikho lento yedlozi. Ikhona into yedlozi, amadimoni akubona abantu bakini abangasekho. Ngithe ngikukhiphela ingonyuluka, awulalela ulalelisise. Bayingaki abantu kunamhlanje abadubulene, abadujuliwe nabadubulile? Wena mdubuli, belingakutsheli ngani idlozi lakho ukuthi lento oyoyenza i-wrong yokuyobulala umuntu? Wena osudujuliwe, idlozi lakho belingakutsheli ngani baleka khona umuntu okunyonyobela ngesibhamu? Kanti yini umsebenzi wamadlozi? Nina enikhonza amadlozi nihleli kumanje anisebenzi, ilothi nemali engaka, kanti yini umsebenzi wamadlozi? Now recently izolo lokhu bengibukele ilokhuzana i-reality show, umfana econfessa etshela uma wakhe ukuthi wathwala ngabafowabo ababili, wabulala abafowabo wathwala ngabo. Manje lesilwane lesi sesifuna ukubulala uma wakhe. Uthi umbuzo wami belithule lithini idlozi? Belithule lithini idlozi? Lingabatsheli laba ababulewe ukuthi mababaleke ngoba umfowabo ufuna ukuthwala ngabo. Belithule lithini idlozi? Lingamvimbi lo ukuthi hayi musukuthwala ngabafowenu. Belithule lithini idlozi? Ngithe ngikukhiphela ingonyuluka ngamadlozi. Namhlanje ngifuna idlozi ulazi, ulikhonza ulazi. Umsebenzi wedlozi ukufaka einkingeni, ukukhandela inkinga phezulu kweinkinga. Umsebenzi wedlozi iloko. Njengoba ulapha nje emsamo ulayita amakhandlela nempepho, unenkinga yodwa ukuthi uyahlupheka akunakudla la endlini. Kodwa lesikhathi usubuya lapha emsamo usuneyinkinga eziningi. Usuneyinkinga eziningi. Kofika omunye umuntu akuthatha asambe sikusenyangeni izokusiza. Ifika inyanga ithi uthakatha umakhelwane, inkinga yesibili esingenile. Ifika inyanga ithi thakatha uanti, inkinga yesithathu esingenile. Ifika inyanga ithi thakatha umamkhulu, inkinga yesine esingenile. Ifika ithi thakatha udadewenu, uthakatha umfowenu, uthakatha umalume, uthakatha umalumekazi. Umsebenzi wedlozi ke loyo. Ukukhanda inkinga emndenini, kungabi nokuthula. Yini ungakuzibuza ukuthi njengoba uyothwasa nje emfuleni, yimupho wakini owangcwatshwa emfuleni? Njengoba likhuluma nawe emgedeni, yimupho wakini owangcwatshwa emgedeni? Njengoba likuthatha likuphosa emzini womuntu, yimupho wakini owangcwatshwa kuloya muzi loyana? Yini engakuzibuze leyo nto leyo? Ake nivule ingqondo bantu abamnyama, niyekele ukuzikhohlisa. Ayikho indaba yedlozi, umsangano. Ngiyakuphindela futhi. Mina ngikhuluma lento leyo ukuthi indaba yedlozi ayikho, umsangano, amadimoni bengitshela ukuthi amadlozi azongishaya. Bafile ababengitshela ukuthi amadlozi azongishaya, awakangishaya namhlanje. Bafile namhlanje ngitshelwa yingane zabo ukuthi amadlozi azongishaya, awakangishaya namhlanje, ashaya zona.
ashaye bona ngoba bathathile abalahlele indumbeni ezidifferent bafika lapha bathwalisa inyongo bathwalisa ingingila bakhohle ukuthi ingingila isishebo bathi thwale ekhanda ingingila uyayithwala nawe ingingila ukhohle ukuthi ingingila isishebo bagqobisa umcaka acinyawo zibebovu ugqobisa umcaka ecebusweni ubebovu ukhephu unukela abantu unuke kabi umsebenzi wedlozike loyo bagqokisa ikhumba bagqokisa amabhaya abovu na green anamabhubesi anani nana uthola nje ukuthi kwenzakalani bakuyekisa umsebenzi athi uholi itshe lemali bakuyekisa umsebenzi bathi hamba ephehlweni uyaphuma lapho udla imbumba kuthiwa uboni next umsebenzi wedlozike loyo kodwa lento bakufaye kuyo ngenkani ingakho kuthiwa amadlozi ngoba umsebenzi wazi lento lezi ukudloza zingena kumuntu ngenkani zimezisa into ephuma endleleni lento le yenza izangoma nezinyanga esethwa izangoma nezinyanga is the same thing le engena labantu abayitabane same umoya ofanayo nalabantu laba bazibiza ngabaprofeti abathi bona bayahlola is same thing ukuthi nje mayeselapha kuthiwa isithunywa kulozibizwa ngomprofeti makufika lapha enyangeni nesangoma kuthiwa idlozi makufika lapha kusitabane kuthiwa hayi angizenzanga khona lento ekhuluma kuye ngaphakathi imtshela ukuthi ya wena unalo itotolozi kodwa wena unemomozi ifiye kulona emomozi ithi ya unayo imomozi kodwa wena unetotolozi cabanga njengomuntu onetotolozi ungacabangi njengomuntu onemomozi wena njengoba unemomozi cabanga njengomuntu onetotolozi wena njengoba unetotolozi cabanga njengomuntu onemomozi awuzenzanga udaliwe iyakukhohlisa lento ikhuluma kuye ngaphakathi iyakungena yidlozi ke leyo nto leyo ke iphelile imizi siphelile izibaya behlaba izimvu nezimbuzi inkomo left right and center abanani namhlanje ilokuzana izibaya zimila imbuya ngenxa yamadlozi abanani next ngifuna ukukutshela ke mfowethu nawe dadewethu mawufuna ukuphila impilo emnandi nempilo engcono nempilo ethandekayo khahlela yonke lento leyo ibiza ngomsamo lapho khahlela ulahlele lapha ngaphandle ufaka umentshisi ushise yonke lento lapha emsamo ubone ukuthi into zakho ngeke zivuleke yini imsamo leyana isidleke la yonke imimoya engcolile iqoqelwa khona lento wena oyibiza ngomsamo lokuthi abantu bakini abangasekho ngithukeni-ke ngigcine la nithanda khona phelile ingane zabantu iqedana ngenhlavu iqedana ngoshevu kodwa khona amadlozi kubo mbulali akhona amadlozi kubo mbulawa awamtsheli ngani ukuthi ungayidli lento le inoshevu akufakela ushevu kanti yini umsebenzi wedlozi wena ohamba uyothenga i-alpirim uzofakela umuntu ekudleni alikutsheli ngani idlozi lakho ukuthi yekela lento iyenza i-wrong alikutsheli ngani naye wena ozodutshula idlozi lakhe alikutsheli ngani ukuthi baleka khona umuntu ozokudubula naye wena ozodubula idlozi lakhe alikutsheli ngani ukuthi musa ukuyodubula umuntu lento yenza i-wrong izoba incapha uzilathela amathunzi amnyama uzoba umhambuma uzoba uzulane ngokuhamba ubulala abantu wayelingakutsheli mangabe ngempela idlozi likhona singabulawa indlala ilothi nemali engaka singabulawa indlala amahashe nemali engaka ukuthi sinamadlozi okunokuthi basilethele something kuphela kwasani lokukhona uyahamba umuntu ushiya kana next akashiyanga lutho la thathi lo imali yakhe wayidayisa yonke inkomo wadla imali nabafazi uyahamba lo muntu uyabuya ufuna ukugezwa ngani ngembuzi ezothatha apha ngoba wena ushiyunga nambuzi la ekhaya ushiyunga nankomo la ekhaya manje utsithathe ephiki leyo nkomo leyo mele siyovula amatshe sovule ngani fika ugovernment kusasa afake igrate sihlale khahlele wonke lama tombstone alahlele lapha afake isibhedlela noma afake imall noma afake izindlu leya 50,000 ufake ngayo leya tombstone ikusize ngani ake nivula ingqondo abantu abamnyama kudlaliwe ngathi anizenzi kudlaliwe ngathi thina ndle emnyama kudlaliwe ngathi idlozi umoya kaSathane umoya weyikhova umoya wamadimoni ningangithuka ngigcine la nithanda khona kwese niyangitshela kodwa ukuthi la madlozi enu la yini enhle anenzele yona ngaphandle kokuthi anilethele inkinga phezulu kweinkinga sengathi umdala ngasivula amehlo wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.